Kasinju kirang ba shnang Ribhoi district mendak sngi da ka jingsno sarang kalale buram yo ba regional kharkamni uba deiru vice president ka Meghalaya Cricket Association but president ka Ribhoi district cricket association ubla shajit kum match observer ka BCCI ha ka jingle kai test cricket kabalai ha padeng ki India Pershai ka New Zealand kabanlang ha ka Shitarek Naiwing ha Mumbai. Hakatay ka jingle buram la dan lang na do uba BB Makdo chairman ka Sinjo ki rangba shnang Ribhoi district haka jingdan lang uba regional kharkamni lambat ki rangba shnang patkum ka Sinjo kalapan ko buram ru da ka jan dia ringkat ka song pisa kum ka jingkit bok shwa baun mi na ka jilla haka lai tarik mentau benai. Haba kerana katay kasi nakaliang uba BB Makdo kum unang yalam ka Sinjuk lapan pau ka jing sngo kumen ba uwe ni kidukhat jang ka Sinjuk ula syajit kum match observer ka jing le kai test cricket ka India Pershai ka New Zealand hanong ba Mumbai bat kani kalong ka jing sarong ka bakraw ya ka dong Ribhoi bat ka jela barok we Rom ya ka Ribhoi ka bi ka jongi ya ka tham Ribhoi ya ka ri bat ka jan ben riu daga bala pun kubor ri da ka BCCI pan long kum o observer jong kani ka board cricket of control of India kani ka buram ka ba nimpat ju so bat nim jutip hero ka ka jemut jong kani ka kentin observer dan rei tang jing songu dang kong yu blai ka ar ka long ba nag bantai ba renol ba sajit ilong dukat ba pura jong ka senjuk rang ba snong jongi gri boy de namar kata ngim sola ban song klik ti krem dale krem da pen pau ya kijing songu nag banta ka ga kerdan ga boy lawan ra ya ka ri boy bro boy ke kum gadak jong ga jing smo mu jing so kuman ka jing smo ket kli ya ga boy layo lawan ra ini ka nam menta ka sngi la khot karki ban ngi smo dei hero ban undon burom mi khndiak kan sai te ngidon rendia ka bangin pen kop te baba ka jan ka dei ka burom abangi pen kop ya ka jan ka mot bangi ai ya ka burom bangi kerman skam ga ding jing ai ka baret ka jongi kan ra ya ka burom jong pi hajrong tam ma anda bilawan phai nagati ka match India against New Zealand angit ba pinsayo da way pat ka burom ka ba kari bat ka benri bro ko kan itu ipi kom national observer ka jingi dei bat cricket e sai si sen ngim don ban ai pi ngi don ru ya ni ka jing ai sno pha khandiak i baret nagaliang jong senjuk kum gadak ka jing ai musim ya pi besibon ni kerman bagi ke ibaro kin long lang ba ka jing ram pasat jong kendran ba ba pinmi nang ni ibabon kin kan thoi pi khandiak ki bi ibabon ki dei babai henry ngi kan mau ka tu kan tien ngom ba ya ila ban ben henry kum no kin ram te kan ni kan tien ngai skam ba sai si sin ai kin ben ka babai henry pilong orang ba ubalawan ra sibun kan nam ka borom boy ku ble sibun ku ble sia jarno ba pin kan mau dan ban ya pelaj por kodor ko pi nam ta kan sngi nam ta ini kam ba BCCI ka pencet nga te wat mengi ha cricket ru ngi nang ya hubun ngi nang kendit hi nomor BCCI kam ju kham ailat ki bari nanot i sane ta tam laj asam tripura la di member barim ti kisijon haman ki match international match ba BCCI ka saibu match of soba kini ki page ki jingbit jumbiang jong pro atlet team ki bai lakai nang tai hapo stadium but shabaru hamtam hebede bagi jing ai ticket iki association jong bahap apa BCCI kebede man page lang bawo match suar tibun ki ba ka punta ba kilap ha nga guidelines ba boleh steng apala maka adu like page ka bang hap yang telang ba ka host association kadi nga Mumbai Cricket Association kabagi ngi penjang nga ki license officer ki ban lang ban yarap narong sedong te kata kadi ka kam ka ba ngala keliru ning tibalik swateng ya tu
te ba ka khadu de ka bangan somit ya ka report ajen joka match kata ka de naka kot santrik ba ka trip so ngan wan phai ti kata ka de ka kam ka ba thamai yang aru wat i bun hiru ko i ditang ka we ka long ba ka buram ka pengiyo ka ba nak bisi lang ba sekretari ulang dynamic po kham ailat ini no dia sadu ki department indoor stadium ku ai bro state nur tuli state nagalan Mizoram Arunachal Meghalaya kami Manipur kami yo kami laksana hari boy ang te kur pelang tu di Jakarta ka ba umri tahu tak cricket kadon go swimming pool but gym ka ba ngin ailat iku du ki sport activities kum ka football kami kena shopping late sebar kin klan mat ang tu ane hak por ki practice kum tak ter tinggi persang na kaliang rengi kum ka boy ya don bin kit kam ka biang nomor ba ka district ka batang thamai ha ka boy cricket sen tabang hido ila don pa ngila ayo ki coach pas BCI ila don ki scorer ila don ki umpire ila don ki pot bos namadan balap pas na po BCCI balala mencnahi madan ti kadi kurku bakrau ha bangadon handa po cricket tu ma ka ba meni kadi ka we ka jing yo kam yo jam kitu ki kena jungi ki budan mentah fair kadang dah jing siu umde usu 3A te bat ba khamtam le ki player sebisa jet pasti haman kategori ni ribuan ngi don player te dang menin kesni wen ni ulai join lang bakat tim mudin ham sning banyalam ulai join lang bakat tim kemudian hacan ligar nila kaila hasil trek te kene kene galat ke ba nomor pengidon ke tim ke biang apa riboy te kene ke last du ke bangi organize kene ke notice women menurut lik stick kon contain senior wan kaya apa pernah nokra ke bawa ti brusnong tur ke ongi melak mundur ba ngadi ke live telekas buat i pro ke pertai ngi persang tinggi persang ini kalian ngin kam juga abis ban banu kentiu ga gerket nama kali dang thamai yang iki kata mendai mendai pasti ndri menta pat kam long suk menta ladong ke competition krah apreng cek mendai dungi ba nom ta gerket kita itai jing batai lengkot jong ak sang supu gede buka yo ndri om salu ta sing sai sen ai ku ble pi we bang kermen ba ngin persang la ka pasti ke kam ke ngidon nomor ba ngidon la ka jong ke bentas hak im lang salang hak syukri hak senong athau hak karoi ke par ni dalam kajong mata kene kijingi ai buram jong pianga kamde yang asmet ne kadi ngilang ba jong dong riboy pengi kermen nang ni khmat tak ke BCI ndre ke MFA ka football association begitu gi benta haka bede bat ka kentiu ka sport kentiu ka liang ka pulih nang le ini dan bentalang man ini kersan we tai de jing but ba abu entah ada kepon tang ni kitin kulis saya sini bilang paro